ha o so lahlehelwe ke ntho tseo ke leng ka lahlehelwa ke tsona. Ha o so hlahelwe ke ntho tse ntlhahetseng. Ho nna bophelo ke rumo le ntlha dipedi le ya hlaba ha le kena le ranthanye le mpolaye ha le tswa. Nka o thetsa ka re ke hantle hobane ha o ntsheba ka ntle o thetswa ke pososelo e fahlehong saka. Athe ho bonya ho hlalosa sello sa bohloko bo tibileng ka hare ho pelo, empa ha ke mo ikaketse, ha ke mo thetsi. E ka le ka mpha metsi ka nwa ke ntano tabola ena ya ditlhoko tse kgetsi e tswe ke lelekiswa ke ya malapa ohle ngwetsi. Le ha ke leka ho e baleha e qoleng ya kobo ya ka lefu ha se la bophelo ba ka leo ke le nyoretsweng, ke nyoretse lefu la mahlomola aka. Ke tle ke tsebe ho a epela ka tlase ho mpa ya lefatshe, empa ka ha ke imetswe ke sita ho nahana le ho thuisisa dintho ka tsela e nepahetseng. Ka hoo ke utlwa eka re ho ka shwa nna mohlomong bohloko baka bo tla nqenehela bokgutsi. Kgutsa setsibi, kgutsa. Ha o so hlahelwe ke koduwa tse ntlhahetseng. Ha o so ka ba o tlontlollwa ke bophelo, ha o so ka ba o bolawa ke bathong tse o phela. Ha o tsebe bohloko ba qeba laka le hore hantle ha ke batle ho shwa, empa ke batla tsela ya ho tswa bohlokong bo. E ka nka o kopa hore o tsamaye ka hara eta saka le ha e ka ba motsotswananyana o le mong fela, empa bothata ke hore o ka ikopela lefu le wena. Ha o so hlahelwe ke ntho tse ntlhahetseng, jwale e ka o ka kgutsa wa kgaotsa nkotla ka majwe e tsa o qetella mofu a se ntse a o ka metsing. Decision ya hore ke hloile bana baka, ke hloile batswadi baka, ke hloile bana beso, ke hloile molekane waka, that much hore ke ka ipolaya ke ba siye ba le bang ba tlo hlokomelwa ke mang? Ha ke ba hloya ona, ha hona motho in their right mind a tsoang a nke decision eo ya hore ke sa batla ho phela. So I don't care hore ha ke qeta ho shwa le tla sala le okana le maqeba a pelo tsa lona ka tsela e jwang. Ha hona motho a leng sane o kelello ya hae kgonang ho nahana hantle, a kgonang ho nka qeto. This is why depression is a mental disorder. I've been there over 10 years ke phela ka yona, and it's hard, especially in the black community, hore re bue ha re imetse. Ho thata hore re bue ha re hloka thuso le baka re a ahlolwa. It's easy to say I'll always have a shoulder for you, or o tlotla o itshetleha ho nna, but when I actually need that shoulder, you're too busy. You are too busy for me. You're too busy. You've got important things fleeting your house, but you promised me anytime can I get away. That is the black community. Bothata hore motho wa ntate a bue ka leqeba la hae hore ke imetse ke le motho wa ntate. Why? The black community. Re ba rutile ntho tse fosahetseng, and we keep running ka tsona generation to generation. Ntse re matha ka tsona re ba bolela hore it's okay. Wena the strong one. Wena tshwanetseng ho jara mejaro yohle. People have to come to you ha ba batla thuso. People tshwanetse ba tle ho wena ha bona ba imetse. But who sits down and
lahlehelwe ke ntho tseo kileng ka lahlehelwa ke tsona. Ha o so hlahelwe ke ntho tse ntlhahetseng.